Golf petarda. Sad ćemo iskoristiti priliku da vam pokažem jednu foru na Golfu i na Opelu, a i na drugim automobilima. Ja sam pokazam jednu foru, mehaničarsku foru. Ovo garantujem da ne zna, pa ja ne mogu da kažem 100% ljudi znaju mehaničari, sigurno neki. Evo da ne kažete da Roglavi samo vozi Opela, vozimo mi i Golfa. Golf petarda. Nema šta, Golf je u odličnom stanju. Pokazat ćemo, ima i folije. Sad ćemo iskoristiti priliku da vam pokažem jednu foru na Golfu i na Opelu, a i na drugim automobilima. Da ne bude posle kao samo Opel ima samo ovo, samo ono, pa evo i vozimo Golfa i Golf ima te isto fore, sve. Samo što vi ili ne znate da aktivirate neke fore na svojim autima ili jednostavno nisu vam aktivne fore na svojim autima, tako da ljudi moji, ja sam pokazam jednu foru, mehaničarsku foru, što nisam znao ni ja prije par godina, dok mi nije kolega ovaj mehaničar pokazao. Tako da vidite se danas na Golfiću i na Opelu ću vam pokazati također kako izgleda ta fora i kako se aktivira sa haubom. Ovo garantujem da ne zna, pa ja ne mogu da kažem 100% ljudi znaju mehaničari, sigurno neki, ali u dobrom delu vozači, pa mogu slobodno da kažem 90% vozača ne zna. Ostanite do kraja videa, vidite o čemu se radi. Idemo prvo trik na Golfu 5, pa ćemo pokazati na Astri H, pokazat ćemo na Merivi, da ne bude posle samo Astra kao ima opremu, samo ovo, samo ono. Čemu je fora? Mnogi majstori, mnogi ljudi, vozači ne znaju da ključem u bravi vozačevih vrata da mogu da otvore haubu. Nisam ni ja znao, ne mogu da kažem da sam znao, do pre neki dan, dok mi čovjek nije pokazao, znači majstor, došao sam kod njega nešto da radimo, da vidimo šta ćemo raditi vamo tamo, i čovjek mi je, kako se zove, jednostavno pokazao da se može otvoriti ključem hauba, ne moraš ulaziti u auto. Zato vam prvo pokazujem na Golfu, pa ću vam posle pokazati na Astri, da ne bude posle, opet kažem, vi koji samo Astra, ima opremu Astra ovo, Astra ono. Tako da prvo pokazujemo na Golf 5, pa Astra idemo na Merivu, pokazat ćemo i na Clio i na nekim Francuzima, tako da prvo Golf 5. Pajići moji, ako kupujete polovan auto, obavezno koristite Car Vertical vodi jednu kompletnu istoriju polovnih automobila, znači iz Evropske unije pa sve do dan danas, da je dirana kilometraža, kolike su štete bile, ako je bila šteta na autu, dobijete sve slike, znači dokumentovano na svoj telefon, bukvalno sve informacije koje su bitne za vas kad kupujete polovan auto. Uz pomoć Car Vertical dobijete sve na svoj telefon, znači samo uz pomoć broja šasije, ukucate tamo broj šasije i dobijete sve informacije na vaš telefon. Uz pomoć koda ROG imate dodatni 30% popusta na kompletan izvještaj, ili klikom na link ispod videa također dobijete 30% popusta na kompletan izvještaj. Znači kad kupujete polovan auto, da vas glava ne boli, koristite Car Vertical. Evo, stavit ćemo prvo ključ u Astru do Golfa. Ključ je već u bravi. Sad ćete vidjeti kako izgleda otvaranje haube. Znači, povučete, okrenete ključ na ovu stranu i povučete kvaku za otvaranje. I hauba je otvorena od Golfa. Kod Astre dođete vamo, vidjeti kod Astre. Kod Astre na kontra stranu. Auto je zaključan, znači ključ je u bravi. Povučete prema sebi kvaku i na kontra stranu ključ. Hauba je otvorena. Kod drugih modela je također isti princip. Bitno je samo da imate centralnu bravu i da imate ključ za otvaranje, to jest da imate bravu kojom ćete otključavati auto. Znači auti koji nemaju ključ, znači klasičan, koji samo imaju daljinac, ne mogu da rade ovu funkciju. U principu fora je sa sajlom koja je povezana sa samom kvakom za otvaranje vrata. Znači u kontra stranu se otvara hauba, znači sajlo vuče, to jest kvaka vuče sajlu za otvaranje haube ako se radi kontra smer otključavanja nego što je za auto. Evo, vidjeli ste, znači da je na Golfu radi, da ne bude poslije meni ne radi, meni ovo, meni ono. Samo Astra ima opremu, ovo, ono, ne, imaju svi auti koji imaju ključ od 2000. godine pa na ovamo, znači imaju svi, tako da nemojte poslije pričati samo Astra, samo ovo, samo ono. Moj nema, moj ima, evo vidite.
Znači auto je zaključano. Tako da nemojte posle da bude ovo ono. Ima znači i Golf tu opremu. Ima čak i 4 i 3. 2 nema kod Golfa. Tako da pokazat ću vam i na mjerilju kako funkcioniše, ali malo principu je princip je isti, tako da ništa nije drugačije nego kod ova 2 modela. Zapratite Roglavog obavezno za još ovakvih savjeta, bit će još trikova dobrih. Volim vas Roglavi i vidimo se nekom narednom videu. Ćao!